show on so. There's a cobase, Obi Yaria. Forget about a coronavirus, COVID-19 abe. Adentina, Seka, who sa a teacher him, Uyamuba. Ya ono yere wo ewo. Enanka Oyaria, Kabe day. Kama the COVID-19 ti, me yamu bana ma wo no. Me hwa me ba no hospital. Me na. So, the teacher for mistake o ma ye no. Okay. Because nkora no so ya wo so ma. Okay. Omo ye Ghana fo. Omo ye ni pass wa. Na che say for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so gano wahala dwumedi na ebre asoseye de ebeso mo na mo mini si yeji enkunya sei pa de na chese ensem no de edi atentwie ewo memne no ene ye pani nyina ne pomesibre na ene de yi sese de enam pandemic a ekoso na coronavirus yinti no ama bibia ekoso wo memu aye slow ama sese e di suro krampo atoto enkrofo ebi esom amenne ensema babeto apono so eye esem KNUST eye wo mo secondary school yi ebi abre sem amunim se wasi ba no enti ama form 3 force wo mo enko school mu kosuade na no ena akwada bia chese ne ho edodo no kakra enam eye ulcer no wo complications a wanya kakra enti no eye achechefo eja na jeje mu ama enede wato nananom ewo ensiedo a dodo na se achechefo ne osusu se ebia na wo covid ni bi enunti ena wo mu eja no ejeje mu na ebusuafo ensem we de chese abomi puta yie papa se because of yare nti ejai enkrofo se wo mu enwu sa krapa de a ene na chese wo manyi ebedru empempenso bi no yenye nipa mpo ne akase nipa we wo hase anase wo ye nipa su bi sei enunti no mato ensa ede afra eye apostle ajeman pempem se yembra ni mbobo ensemi oni empene pomesi bre ne yenhwe di se de achechefo ne eye ne kwan so a eno no na asofo eye panyi a woda eye asafo ne din ede the Bible Church of God 7 the war enkran ka so atuba junction ye baba bagina dwentwa afanse me tiji bre ye twan ho ye ba ye din komodidie no ebe hihye so for mesanso emamo akwaba ebiem apostle ajeman prepe ne me no ebetwetwe enkomo nti se de enkomo ne beko bia no wenwaso na tie se de be ya wonya nsembusa bi ewo mu a watimi de ato comment section na yetimi akenkan ede amamo se de dane da ye no apostle me ma wakwaba ya me ba empombo kodi oh yakopon dom ede no pabo di no we pa mo din de o Kristo nti yakopon dom ana wonso na me adome so me hoye se me amehwe a me adome hoye ne ba ko yi na so wasesa ma de bia mo sesa sa na ye wa anya ni se enye yi because se ya me si bo mo no mo ye different me da bia me ti se gusu anu no se ya ni kasa koda asamo ya se mo so me na otwe me ensa na bia yi kakra anamwa eno anu no apostle ensem bia ba pro no so e wo se ye kan yie pa se wakwa akoye chirichire ni a wo chira nkwala ade wakwa akoye akwala no ye beka ne se wakoye na wo fo wakwa akoye ni bibia wo suku mu because na wo hwe ne kone ne ba bibi beto chima na se bibi be koyi a ni nyina agina wo chechi ni na se achechefo a ewo suku mu ho no eso na se akwada wo kire na de na se wo nkire na de mpo na wo suku mu ho a wo hwe no na se ne ho dodo no bibi eye no na because of se COVID-19 na bentin wo susu se eye no na wo ja no asawram se wo nwu a eye ne kwan so a eno no yo mi da se bebre na mi hira nso ne ase mi sei mi da urade ase yen na nso da urade ase se ne my batim wo mo fide kesi so too much GH urade nhram o mamo so dwie ni da nkwa na adwumai enye kesi ensini sei more than 10 times
mekyia metiefo ne ahwefo nyina nso ene masore manso na mehyira mo me yire me ma awurade mehyira mo akuyes kapa obusa masem pa na school mu on ana nkwara no achechefo na ehwe won so ana omo hwe won so no yare bi aba nkwara no bi mintu omo suro covid-19 ti mo ankuso akwara no mu ama waye nya media na edi enti kura ana wo se bansa so we ochirichiri ni a hwe ekase obi echirichiri ni a ochirichefo adwuma no eye din o so ntumi nya chirichiri ni a jan okay ekase obi ye teacher wadwuma no sucha adwuma bia wo wiase okay so Jesus club bass asiso yani age nkwa Yesu Kristo ono ban se ochirichiri ni endina Israel wo frɛ no ɔkyerɛkyerɛfo ɔba so be kyerɛkyerɛ nipa because enkyerɛkyerɛ ɛna di nipa kɔ tibia ebia eyim anase tibia enyim ɛne tibia enyim wan kyerɛkyerɛ ni ya ɔbɛkɔ de enyim wo kyerɛkyerɛ ni ya ɛde ne kɔ de eyim so ɔtiase ɛne Jesus be kyerɛkyerɛ kwa ebenya ebɛfa so ɛbɛkɔ enkwagiem so endi wo so we teacher ni was asase a enkwara edom ene ye de amabre wo teacher no che wo mu pani wo tie nie wo che wo mu nyina pani wo mane wo mu okay so eti wo be kyerɛkyerɛ wo sɛdeɛ ebe ya enkwara no be ye enkwara pa ade na mu hua school na mu na mu hua de nya de hua no nko wo kyerɛkyerɛ wo sɛdeɛ wo betimi abɔ pa na enkwara nso ya na bi ho ahomete dan so wona wo kyerɛ wo mutiɛ sɛ wo kyerɛ wo ade a edi enkwagye anase nyinkyerɛ ahotɔ asomdwie ɛbɛbere wo so edi wo kyerɛkyerɛ ni bia wadwuma ɛden wonya nipa ni nyina ayi correct ebu ho na so ɔden so edi wotwa ayi yɛhwɛ bible mu a ɛyɛ Exodus chapter 20 verse 12 no nyankopɔn se di wagya no nani na wo kwa aware wasase so wati manyina che nkoran de no okay so edi akora bia so bu wo maame no papa na nyo maame no papa nko so far as wo ko school mu ono so teacher ni no wo maame wo yo papa wo ayo awofo wo ayo parent edi o se nkoran no so ebra wo mase edi ma wo mo so na ekoba ni se akora eye akora boni anase wotie atuampo a se wo ye den wo twena so ewo ayi kwan bi so yetumi panish akora bible class wo ye boni atweaba fa bon nanso so eno na de yesi yemfa aba entwa nipa so yetumi panish no na mom na awofo no so nyankopon kan asem bi de kyerɛ wo ewo Ephesians chapter 6 verse 4 wose na agyanom munyi mumma abufuo na emom munye won awurade kasa kyerɛ eni nyansa kyerɛ nyinaa mu so ndi wose ayi nkwala no ni awofuo ni udi free verse 1 no a eno wose awofuo no mu nhye wo abufuo okay kasa kyerɛ nyansam sɛ da be ya nkwala no wo mbetumi agina so atiase sɛ be ya wo mbetumi asɔ ani ɛwɔ awurade mu no motumi hwɛ o made tu na ohwe won so na se ko ba se obi yare a forget about coronavirus covid-19 abai adentina seka wo sa teacher ni no wo yam ba ya ono yere wo ewo ena nka o yare a ka ba enden ka ba ye den ka ba ga covid-19 ti me yam ba na ma wo no me hwa no me ba no ko hospital me na so ya teacher for mistake o ma ye no okay because nkora no so ya wo so ma okay o mo ye Ghana for o mo ye ni pasewa na che se eye sa esu ne ban na o mo dan ne di ne enya kura so mo ntima nkwa kora no na awurade akase mo nhwe nkora no so
so na bibi papa o boni o wo hwe bibi so a papa ba e wo so okurem boni ba e so trene boni ni nyina e se o jetai because una wo kire no e kwan a ode beye panimpa ade anase betna na se yade yakoba mu a so yade yakoba mu a adentina akora no wonhwe no so won gwan san ko so mu kura why don't you call a doctor sa asamu no asesi kumase ai oh enye me boa na KNUST SHS ke ani UST omu secondary school no enye no a na hospital no hospital wo na le tina teacher for this asamu no se yes wo kwakwa so ni mu no onim se ye covid osuro no usura doctors ni ho nurses ni ho ana hospital so wo campus wa ana se wo take wa ai se minimum ho kuma se ye ko take dey hospitals minimum ho so just here enti hospital ho na ara na mum tuminika na se mum frɛ e dey tin ya the hospital e be school mo for purpose for the students but aya ban the hospital be school mo no say enkora no bi be e be yare de den ha e be ba eti so owuo wumpo e betuma ba me bo ana na say ayi enu nti no mu de ayi munti ene ye de hospital na bo na say ayi student bi akora obi agbo no ka fi nu kwara abrem awu no adina akọ ayi friend say kindergarten primary JHS agbo no ka abedu SS senior high school ho na wo aban tia uka aban for say kire wo ma de otu aka nso ana wo ntua wo ka wo ji akatua incentives ni ade nyina de akeka ho nyina wo saaje ntia wo se nka wo hwe enti ade nti na kura ne ya eka nduma na wo ye no eka teaching na wo ye no enya ayi 1 2 3 ABCD science biology any de ekike ka mathematics a wo kire no enya no nko ani adwuma no akora no na wo hwe no so wo yare a eye ade a ya wo burden eye ade so mo se wan kasa wo hwe se akora no ho beto no covid-19 wo ye de enye yare na ba wiase enti ewu de osu so mu a enti ayi hospitals ayi doctor woni ho hospital no ho dabi ayi teacher for no we de wo ma anya ade me de me can pray a teacher for na anya ade kra o say aban question won na brochi ankasa teacher se be si won court wo teacher ni kra akra no wo yare wo ana say house master no ya wo ayi ward no I say you si won court teacher for no na Ghana ma mara she da nya dwuma well but mo metra o say na afia ho adi no obi be wu kwa free because any be wu a wahu we any hwe enye ye biem oh takura de youngest ya mo ko sino mo nyina ko school nkola de onyi ni kura 21 years me yes wo mo gofo be wi a wo mko awi a mo ko sie baabi ya hwe wo ya kidnap apostle yen sha afa ye hu nkola de bi o mo nyina wu what be that apostle timi se obu afu pa wo de achechefo na ye na yen san hwa de bi mu se ye suku mo wo honum ye student ya so akwada yi mu ama headmistress ekrampo na say master wo house master wo bebe twa mu wo honum a kopem se o mo frɛ akwada no ne papa wo number bi obebedru na chese don hwere miensa krampo ye dey atwam na wo be fa akwada ne koye na akora na kwakoto na nanu mo nse do a enkwada na wo mo so wo mo nua mu se wo na wo mo like wo mo eben eboa no akyerɛkyerɛfoɔ no atimi apanishe wɔ mu sɛ adenti na wɔ mu kɔkɔ boa no na sɛ wɔ covid ni bia wɔ de asa wɔ mu yama wɔ mu adɔ sɛ wɔ mu ndo as punishment ɛno so de na betimi aka afa ho atinyafo no sama ayi good samaritan punishment obi a ɔno ni nua ayare na tinyafo mo amfi yama mo plot sɛ wɔ mu nkonkodo mo fi mo ni sɛ anwa mu wura ama mo ahwɛ hɔ so ana ni nuanom aso mu aboa se de be ya no beto no na nipa no
na wo vo ba he no over 3 hours omo de ko hospital no wawu ena mo twa mo ho ena mo aye dey mo mama nkwara no school wo no mo bo aye no punishment oh whoa e ti da fo etiri mo odin we punishment be ne wo ana doctor I test so much declare so e wo positive covid ni bia na ye test wo mo na se ye test wo mo kura na so mo so obi a se go Samaritan wo mo ya de papa wo soro adwuma eno mo aye ade dina nko ayi atitafo na yesa no wo ma anya de e di atitafo no se awofo no e do mo fam na kwan so okay yes so mo fam na kwan so Ghana na ni kwan so mo jeja ni o ma mu sa dabi Ghana de ma hu ni se ayi ye fam na nya dwuma we de sa na ayi abaya boam ya kosie nipa no ne ya mo mo ayi ya akọ ene kose na no anu ye ni apebe 2000 Ghana bi dia kobo nsanwa 2000 Ghana betuma sebu nipa betuma dina bankon edi nipa na wo hwe wo gina ho ama nipa no timi wuye no wono awose ye de ne kokot ne yakwashi ho mo na enkwala no a o friends a teacher for punish wo no na teacher for enkwala na ho mo ye correct pa wo ye correct pa e wo school mo apostle e dey say wo bu say because they are omo ye dey hu ni team hu ne kon hwe mami ma asemi wa ha Galatians chapters 6 tie pacho Galatians chapter 6 verse 5 no awurade say obiara ebe soa ono ara na de soa hallelujah amen na obiara be soa ono ara na de soa verse 7 no say mamu na adam ho onyankopɔ wonsi na twetwe efiri sɛ de onipa eguro no eno ara na obetwa de oguma honam no efiri honam mu ebetwa de apro de oguma huhum every huhum ebetwa dankwa hwe se enipa bia wutumi ye diye woti ase every say de o ye owi ase bia de obedua no eno na obetwa onzo obi akọ bia bayire na okotu banjira de bi ebi nsida onzo obi akodia pe enyini no okotete pe a na pe na dane anka de bi na pe no odua yin no obetete enya ayi obrazan bayire na odua yin no eno obetuo eti boni ya unipa wo ye no eso akatua na obenya okay eti matima kan pray 100% say etikafo no ena akuma kwara no omu na akuma kwala oh yes okay oh yes na Luke 17 verse 1 and 2 awurade yesu say sinti di ato nti ewiase nwie na etwase sinti di ato be wiase de na nso de nam no so ba no onwie okay wose wo sa nipa no enu me ta so okay verse 2 no ni 3 no kura kire say eyama sa nipa no se ye de obi obema ayi bone abu obi so hawa na obekum nipa no se den ya bibi se owuo amane ene wo ha obi bebe wiase ama nipa wira ho su na nso onipa be fa wo so aba no die okay so chase wo se eyama sa nipa no se ye de awiamo concrete bro e de ahoma bom echichire sen kon ni ade ni kon epuso okay epubunum ba bi e hodo pa ni e concrete block na area so many achichire wa na se dia bom block wa enu odu pa o wutimi kuku ono be ma wutimi kuku na wutimi pega no na yakodo wo suko e wo pubunum wo se oni pa odi sintudi ambe pande sintudi ambe fa no so aba no saa ne be ye na temu da edi nyame de nipa no beto apum ebo na nim so onwuye o edi wo ya de boni a ka hu se eda wonim edi de wo ya de panso a eda wonim ade pa bia wo ye ye no e so de tua na benya wonam hunamu edua bibia wo betwa de aporo ena nam sunsum ye bibia wo betunam huhum betwa da nkwa so ti ase
enti since ya no de wo ni se wo mu na teacher for na ma akwada na wuo enti no e wo se abusuafo na awofo no wo mu nsori nyina but nipa no wo wie wo sori nyina mra kwan so no betimi di nafa wo siw teacher for no court okay so enti teacher for no automatically me se wo mu na o makuma akwada no wo mu na akum enti apostle se eye cheche ni ide akwada ba be hye wonsa na watimi ahwa ma akwada hwere ne kra enam eye covid-19 na yare yi ma ye kura mpo na yeden ayenim se yeden ayare foforo wo ho eye hepatitis B ulcer ni eye we krampa na che se ye ulcer complications na ama na yesi enti ni we no eye empenifo betimi asisudua na aban ebetimi atu nesu honom ayi eye achechefo no ediana yo akuyes kapa me da aspa ana medi ka kan se ayi Ghana hana mra nya duma sa sem wo ya brochira komo hwehwe mu a koduru se atija won tumadi o mudi ye no the government will punish them wo se abrowo we okay enti no mkom anim no o mo de mra ye duma rules and regulations okay wo mo mra esihye ye de ye duma enti wo se ayi America mem ayi America yete no this year ya mo say early this year ya na ayi black man bi ya broni police ni bi George Floyd ya okunu ya no wonu say sa ayi police ni no wo daga mu dendenden o mo ba no nche no emra ni di odi wa obedem na sam no mu ni hwie abrofo nyem ma ne nka we black we nipa okay what of the woman nti wo se sa no mani bi na wo se Ghana yansusu yes esi de mra ne hihye ye dwuma na ena Ghana koye to whom you know koko football bo nti betimi abo asem na gu oh wo meduma bogu koko football bo unu eduma a ye passe ma wo dia se sa ne Ghana akoye edi se si ano se aban president omo ankasa bem okay no the nurse from emma lawyers any judges won warn say asam na ho no won hwe ni ne fene chen won va mra kwan so punishment bi e ho bia no ye ko masa a teacher for na won hwe ma akora no wi say covid-19 eji wo covid-19 nka wo na a teacher for so abotre o dabi o say mimi yo batan o mimi yo batan mi maye num omo so nyina gu school na obata bi ati asem wo ya ne wira ho enya ne ya won kasa ade apostle yenhwe eye enkwada no nsusu a enam abufuo nti ama wo mo nsusu enam dia chechefo no ne eye school masters no wo mo aye nti ama wo mo bu afu wo mo so bu afu na wo mo say school no wo mo teacher fo no enioma no eye ne kwan so anu se wo ka ni bire wo ka ni bire o ka ni bire wo ga so wo pere kuna dia babo na enyane nkuru na esesere no a wo odan ni a okawa atonso wo abewu wo so ni abre wo mu nua no okay wo mu nua ena ateta fo na hwe amuna wu ya ntiase anim entina wo mu so wo mo asore ene school mu wate mo de abufuo SSS no okay enye se nka kora ne yesa I don't support them sem kora no yesa mu sese school won yema eno de enye bibia no ye de emra ye fa mra kwan so ne ye bibia edi de mesre students no me nana no ne me man no se wo mu nyan eno de wo mu nyan enye so hu na eni bre eni ahomete eni daahye eno wo de yesa ne ma no because enya fe se obi yare o se covid-19 timi ko so mu wo go so mu so a fine one for telephone and friend doctor obra hospital wo school mu ama doctors na ye wo modwuma no wo mo angasa me handle sa case no na moto so ye nkono ama na wofuo efirifie tam mo te ye no na acha over 3 hours na wofo so won kran so wo kofo dia be fa kaaba so atase na achari na koranda ho saa no wawu ena ye students na abuvu ne ahi ena omo se ne sa da school a ye be desro ne me wa ha nyina ena omo de se na nka wo hwem dia
nanga de omo ye no kon bi so no nka ye nanso so omu ni hu kwa so me sa ahu aban eniema ena wo ho enya teacher fo ne dia timi stress students no ne omu nyai e ma ne nka omu nyai na emra abusuafo no emfa asem no ma lawyer no for nancy from no hwe ni asem ni ye won fa asem no kokko na akwara no wanya wuo ide ye wo bi a ye timi di ma obi a wasay obi this year ana wo kunu ana cheche you can damage ni eji bibi mabusuafo no because eniema ade na akoso no enye fe se awofo mo behwe ama o friends teacher fo mo so mo ye mo enkoda no awofo na ga uba ye mba nka e ba ne se ya e ga be jansa want to be one fransa kura ko so no mu a enti wo mfre your friends your daughters nurses wo bra hospital wo school na wo mo ma behwa akora no wo ye mba ka be tum ni kan wa ye enkoda nso mo school mo yi wo mo ahunti na bantu awko wo mo no mudidie eni ba bi edidie nso yen sa ho na why we Ghana ni atiasa ni sa ni we akabi ni we akubete ni we na muhan we di afa na obati ahwe asem no che juguru jiegu aye police case takura de nkola yi ya se wo mu yira aye nkofo kidnap wo ma police wo bi kura be ka se ba bonte be ka se nkola no kuro mo hu ba bi omo ana wanti onu be kan omo hu wonti akọ wo nkan akoma to ye mo beba ye hwe ni mu a later on de maka che an se nkola no mo nyina ewu na wo asem na be ka ba che se de ma no nyina omu saa wo bra ye nkasa me ye ba kan enti me ye ya me so ba ta bia so ye ne ya why do you do that I didn't know to a teacher for me, sir. I didn't know Kumasi about it. Yo, Apostle, ye the answer no eba every year. Not just say no. I trim my drink the CB, so say, yeah, and all those CB were advantage, disadvantage. But say, who here, say, Aquadebia Cosqua, it was a your telephone. At the one because say, Anka students ni be any phone and answer will be any phone our debate video and Cassadia way and can wo ye buy in Kaiticha phone. Bet me a can't be at their catastrophe. But and say video ni evidence by anything. Am I who dear a call so? And Tina me person me who say, yeah. Say near Maquine, a man quada or Muko squaw, woman to me for phone and quana, and I'm saying normal way no binti said the baby evidence will be a basil. Escapa me da baby, I mean, Shrounds. Oh, as I will be something. Me as some every yam, I mean, who you mean can. Young one is say, and I'm many. I fought any echo hatter. And I said, I won't any echo ye. And you gonna have it ye. Re only pa. So Obaya unquine. None inquiring in your da. Yentimin come. Once, Yanni, told me about a restaurant. What could it be? And now, Uma may if you cry. Now, I had Yanni, Uma may inquire in your day. Now, what was a man, and inquiring your day? What do you mean, come? Restaurant, who called one? A Yanni, wouldn't there be anyone who call ye? And yet, that what you can quite was already about to be cancer. Nipa no ye bia no se na ante wo bia de de nye de ben wo se oba nkwan nye da ye ntumi nka na nkyira ntiri mu de a ye ntumi ka ana me boa wo ko resident wo ta bia ne wo no nkyira ntiri mu a wo mo se mumra be nkyire kakra efie mumma me nkyire kakra na de atum me se me nkyire se ye ntumi nka nsem bia enya enkwara wansam ana kronobo awudie ene ensam a edi nipa ko oseyem yetumi nkasem bia eno de yebetumi aka eno no kwan wo hode a wo se ye den yeka enti yemma enkwada no kwan no munyusu fun e wo school mu kwan so anu unse ma me nche wade bi 2 Timothy 3 verse 1 to 4 o kan se mo se ene edi ekire mu no mu hunu se ene edi ekire mu no emere mu ye den beba
If we say nipa be ya hopefo sikapefo abosomsomfo adwamamafo ene ayi ensebebre ene was odi hyem say awie bre nipa be ya awofo ho asem asodenfo nkora be ya nkora bone be wiase awurade na akato eye adwuma enti fon no ene mpanimfo aye hyehye say dabi ensese abofra bia ukosua de enti emfa fon ko eye emra enti fon no mo van ko no de eye medium support aban mra no because fon no a nkwara ndi ko school no omo de ya niema body bebrebo wo se de nsua de o obi o da nyina ne fon kura no obi mi yasa book da obefa kan no van kai on van kai no ebi shopo eye je friend say pono emani mema bia akohwehwe phone no mu a ye di nkwasi asem no na wo mu hwe bi no obi whatsapp no o chop o hwe videos eniema ekosi o wiase no o hwe na book da ho enti no mo bo bebrebe no enti o mu nyankwa nsia de because of the phones enti abai eno de menene ya adwene nkora no the phones mo so mu use pa eni school mu no betomre bi no anuma ba kra entre school mu o na apostle senka fun yi nke bi ni omo bi hu a senka de course nsu ka ye hu se de wo kan he kuro na emra ye mra okay won enti de o twa video no ono nso ebetimi atwe na so because o se wo de phone na ko school ana ena me kire se emra wo eye mra udon ya shemra na asama bai na so obi atwa na se wanfa ama ayi wa me ye nyina ye hu na wo kwachi tani pan asema we esi obi ewu no wo sa kwachiru obi so wo twa phone wo di phone atwa picture obetuma sa kofa we abaka wo dida ko mutimi kasa wo sa de no because enye deniara BBC wiase a den ye be hu wo be hyemra sa de yan obi so be den e be buso ana hu ne amche no ana wo so bu a obuso no on to mra okay ana hu okay wo se wo hene bi ye frɛ no Daniel chapter 6 wo hyemra se obi a enfre nyame bia o ba bia bio ewo asase no so bosomi ba ko ni mpanifo no hyemra because of Daniel di nyame bra funti edo mo ko kaje wo hene no se ya hye sa amra se bosomi wo mu de obi anye den enso nyame foforo bia yesa wo nko a ene yentie ene yenkoto wo ene Daniel so hunu se adabi mra la ba no enya de betimo si Nyankopɔn kwai on tro na onya ni Nyankopɔn to wo edi won tie di o kan he edi o konfie ko bon paye da Nyankopɔn ase tani nkrofo ne tete no o mo koto hye no so echi no ye de ko eto jatamrem Nyankopɔn ko jatamrem ko o ko yi Daniel bai so emre bi wo busu a wo ye bone wo di ase because ankora no mu twa video no o munya bone o ma ya de papa enga ba na wo fo ye yate so enti eni na urade aka o Galatians 7 o se mu na adam ho Onyankopɔn ye nsi na twetwe na de onipa kuo no enu na wo twa so ya mene ekɔ bebre enti aha ade di na eso mu yesa aha ya na ede adwuma de university wodi wo futu etu edwa no na wodi telephone number so ato aso na yemfa ye adwuma de no ensi ano yo mi da se ne me kan se sisia nipa ba ko mienu na o mu wu ewu a emfaso bie ni so de so nipa kreti ana wo ye wo hwema ne baso a sa nipa no yetumi twena so enti awovo mesramo a mo nhyem ho den na afenso memamu nyina ya akọ ani obatan bia me so me ma me ho ya akọ because I'm also a parent to me anya me de enti mo so atom a mesramo a munya abotre na akoda no akira asem no ze anya akodi Nyankopɔn ensem ye no hwe a enye yi nti mo nhya den na afi akira asem no emra eyese ye faso ana se mo aban ahyehyɛ se obi kum obi a kwen o se de ne faso because
me automatically no wo na ayama kora na gu suntu di ato no enam ho so na aba eti na mrantie de mabaawa mu so mu secondary schools mu siangma universities any junior high schools no ni ade no ankora mu nsakra madwene na ayi braboni na mu bom school on we bitu okura ye no wi ebi ni ya se tramo asede ede ni nyina mu no bi wo ma ya twesi great wo mo campus school mu won a obi no tumi pie ni ekọ club what school mu won anye mo ba wono ne papa ne ma mi train school fees na se ye hwe no ye money scan na ye hwe no so no na teacher fo so every hwe no no wono so wo twempra no sika ka ne ma me diama so mfanidi ne papa diama so mfanidi no awofo diama no na ode ebodawu wo twempra ono so de ba akọ ma we e wo nchen so eye nkwara abonisem awurade aka eye adwuma edwuma me nyiri ye ho na nkwara emrantie mabawa mo nsakra mo adwene wo soro ahenie no aben apostle for number 2 journey face me dem ase asamu ya me ya pa aden makuma kwara ne ya why ye nyina ebedi achi nno bompa ka chi nyankopon so wo nchim yes Kristo di yes ebe ya dwuma so ndi me number me sremu a eni 0544 26 14 0544 26 14 and 02070 211 02070 200 meta atiefo ne ahwefo mu nyina se na me ma mo nso ya akobiewu Abusiafo Yesu di mu amen amen abusiafo aha ene brebe ma ye kwan ama ye de ye dwumadie no asie eye de ekoso ewo KNUST SHS no eye apostle adman pepe na ne twetwe nkomo ewo ho na wama ye hunu se eye achechefo no abrante na na se akwada no ni buo no womo ene yemfa so bo no embom na empanifo so into womo na emfa ensuo wo fie eye nsem no se de twetwe no esikoye no woni apostle ya adwen ana se won so wo wadwenche fufuro bia memfa enkame ye no enti ena dane da yesi enkonya se bi se de won so betimi de wode aba enti fabra ewo too much gh your comment section ebiem so betimi subscribe to your channel no na like your videos no na wo akonya so se wo betimi a share edi ama ebusuafo ene adofonom ewo all the social media platform betimi a follow yen so ewo your Instagram page @tumagh_. Me amede dwumade ho chia me midi ene akua sikapa dasene yebesane hia makram Oniarafo ahaye GH too much and ohwe malupi ene kase osofo malupi me hwe babia me nko babia too much GH na me video ne to ho na me subscribe ka me ho nyankɔhwɛ nsɛm pa wo ho me ras makram